Ambakiti Aiantsperakua Lucasïri. Lucas kulamalyoht ses wanik kwirip engash wenap ishen ta Kristu tsipik ka ish undat karakat. I wandansk wenagulishin Jerusalén anap huata chimbo. Hima en Israel yon kanap wandanstich. Wandapkash es Dios keh pipirin. Ka ish kaskon imer huramuk yamin palakpinol. Diosho ker iretal hala tata chingon engash anchikulikambe ses pan. Ma kwirip tata alingashim sakariashi. Diosho anchikulishabt en ishep hangash kwan hashma ka ungamin chera kulisht. Ángel ma chalakush ka ish alisht esk Zacarías que imer walid kama piring ashma wapan ambe aliko kushin yamint I ambe ish wandangashin esk Zacarías ka imer walid kanik thalepis kasha kanomen ustis kaman wapan ma Lucas tarukutanda shab Abraham kasar hingon kerat Israel yon kanapuch himbok imechatus kanik thalepis disha kanomen ustis kaman wapan ma ka ukulist esk Dios inzo piring wapan ma en alinga piring isa ka ish imbo buena kulist Israel anap wandansko. Lucasïri aliko kashabt esk Dioshi mendar upirin kerambe imer iriet himbo. Ángel alisht Zacaríashin esk imer wapan alipirin Juanu. Katatzik alishin esk Zacarías wap imanambe upirin en kerat yon kanap wandanstich alipkia esk nenima hupirin kahaluetan Israel Dioshingon kungulintan. Himankan en hanuaka huramukun Jerusalénin. Que imakan Jerusalénin romanuch huramukushabt. Ho Jerusalén huramushabt kerma engalingam erodisi ka iman ambekush en kerat romanos alipirin ka judíos kanik hiringantashintis hindiak huramukulin imecher icheriol ka irietal ka iambe kerma wandansquat yaminambe ses ukulindot Dios hulashti ka nanina hanua ushingas ishen kamitin Lucasïri pashin Jerusalén hatachimbo iriet sapichma engalingam Galilea Hima ishenta shingas walit sapichon ma engalingan Mariami. Kayash aliokash María. María kulakulika thalasht kawambucha pirin. En ángel ma chalakup ka alin esk kama pirin ma wapan ma. Ka ish wandaka thalasht esk alipirin Jesusi. Hebreo himbo alikokashin tata pimutansbit. Imagindet ker huramut ma esk David yon kanap huramuat menkish Diosir irietan. María kulanguli nanina ukulio iambe hinotki wambuchashin. Ka alingas esk spirit pimbingas en huaptzipik himankan en palakpin wenap kwiripara pirin sapichun ma María hingon. Dios kungulintashabt yamin kwirip hingon himankan en isapichu pimutanspiti Japinangok. María en nonima mitip yash kaulepatin indepirin amam ker huram. Ka sesimbo ishit. Ishimbo María piriekulishon ma nanina imer zipikual ambakit ka kerambe ukulipirin. María wapingoni Dios kenditot kuchikwan hash huramutichan ka ambakit kwiripun en noma hatzikulika hawatantot. Wingamt angakotakwat palakpinanap huramukwan. Imakan en María erokulihap sapichitun. Kepishtish Belén José hingon. Wandangashab humbang huramukambe romano chingon. Yaminduch alingastish eskashnipirin karakulintan imechar ker irietal engash Japinangap. Chan wanik hangashabt Belén himposhis no upt shendan kuripuchar kumanjikma. Ka usptish shentan karichichar kumanjikma imatar kustia kumanjik. Kano shanjawan hamashaptish karich erangutichma. Ángel ma chalakwash kasesimbo kanik cherowash. Ka ishalios eskash zipipirin imbok inchuri kimbo Japinangat pimutanspit ma hinivelen. Alios eskash nipirin ka ishentan iman chalakon. Ka mitiukats eskhindes ker pimutanspit himbok hawat pamalikat aponditin kuichikwan hashma karichichar kumanjikwan. Ikichakwan kolokulit ish. Imash karich erangutich no kan pimbingashich ishentashtish ta Kriston kanik chalak Japinakat hima kuichikwan hash kumanjikwal. Ka kanikwash eratzintan pakaras nintashtish eratsipantan eskerambe ukulishapk. Yaminambe no hakakukwan hashit. En tadios hulanga palakpin pimutanani. Ish esk na hulanga nonima erokashap Japinakat nanak watsma himpo karichichar kumanjikwalma ka karich erangutich ma tsipin halanish. Sesimbo ishit. Yamindu I wandansk Lucasïri angakwata disti ka indesh hindet wandakwa.
Ima Dioshi isheras titzin eska imer juramukwa kuichikuan halat irietal buenas shalaran noma hatzikulirich hingoni himbokata Kristo hulat ishu pimu tantansin ka ish ep angakwatakun yamin palakpinanap juramukwan.